Ni mihango ya kuhingurwo kwa darasha mwena wa Arua Igũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi ĩrĩa ĩtongoretio nĩ ũrũgamĩrĩri wa mũciĩ mũnene wa Nairobi NMS arĩ ta njĩra ya kũhũthia mĩthiĩre kũrĩ aikari. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa NMS Mohamed Badi nĩranĩire gũtigĩrĩra tabarĩra ta ici nĩ ciakinyĩra aikari a Nairobi wa gwĩkĩrĩra mũno arĩ motungata mathibitarĩ-inĩ. Ni ile complain mimi sikujua kwa hakuna madawa kwa hii hospitali. Lakini nikirudi leo saa 8 mkubwa wa hospitali lazima anijibu kwa nini hakuna madawa hapa. Badi nĩeranĩire gũtigĩrĩra waki wa barabara nĩ wakinyanĩrio gũkũ kũrĩa ningĩ ahoririe ndebe Polycarp Gathe harĩ kĩhĩtahĩtano kĩa ugavana kaunti-inĩ ĩno. Kama ni hospitali amenisumbua paka imejengwa. Na hii bridge alikuwa ananiambia lazima tufungue kabla election. Ndio tukaweka bidii, tukahakikisha, na mimi namuhakikishia leo na maengineers wangu wako hapa, hii barabara itapakwa lami. Ningeomba baba, hii barabara ya lami nao kutoka hapa iende mpaka lami mpaka wapi? Itoke hapa nao ipande pale juu ifike katika hospitali. They are only 500 meters. Atongoria angĩ arĩa marekinyĩtie nĩ maroire mweke ũyũ kũhorera ndebe ngwatanĩro ya Azimio ta ngwatanĩro ĩrĩa ikinyanĩire gũtongoria bũrũri. Kwa hakika naona ule mtu anastahili kuwa governor ni Gathe, kwa sababu yeye ni ataleta pesa zote hapa, si ni kweli? Simpigie Gathe makofi. Juu hata mama wetu wale wanajua hivyo, nasema saa hii walikuwa wanajifungulia huku kwa manyazi huku. Uwezi hata fika kwa barabara ndio upelekwa at least Kangundo. Ningĩ atongoria nĩ maragwetire ngwatanĩro ĩno ta ngwatanĩro ĩrĩa ĩrĩ na ũhoti wa gũtwarithia na mbere tabarĩra cia ũthii wa na mbere gũkũ Nairobi na bũrũri wothe. Ya kwanza ni kushukuru mheshimiwa wetu Badi kwa kuwa ametuletea maendeleo ya hii bridge. Handũ-inĩ ya Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi.